تيدي تولين تي كيو 5 تزغام ذاك وكا التنبيه ودوغي محبات انت كثيوين قلان دي الحبوس من الجزائر تنو تسنكي هذا عدين دي شغال 6 جالسن دي سماون يتوسنن جالسن حمو بومدين بوزيد شبيب حسين عزم في العيد عم خوجة بوساد بشاد الهادي طالب ويا قاس كيكلان هي نساول يونو مغناس ولا متديا كان تي كيو 5 طه خواس إقلان تودسان نحمو بومدين ار بي كا وكنا ديك اوكا في سال نازل فلك طه الزول فلونا رشيد جودي تي كيو 5 وقد تيدي توالين دي سمح سيسن هكا دنفنا حفلاس يضلي دي تي كيو 5 سود من تيرا ذاك كان عدين دي شغال الخميس كاين ذا الحد 3 الخميس 3 ديك السن قوس الحد ويفن وكذا يدي فنح يدي فكاكي كاين مستان مقارنة العربية ها طهر دي اوكان يسلنا فاش كاين ويفن طهر اديني ذا شكاي لينا كاين اصل الخميس الحد وتعدنا دي شرع صدي ils vont pas passer en procès الخميس يقلب كل الجماعة سوفيا غلطة نص ماشي ذا الشغل كمل ils vont être entendus sur le fond par le juge d'instruction. Ok. Donc c'est pas une audience publique, ils vont pas être jugés ce jeudi, ils vont être entendus par le juge d'instruction en présence évidemment de la défense, des avocats. D'accord. دونك الخبر يدير كان مطريه العربي يتواشولين كي يمحبس الراي يمحبس سرتيت qui a été confirmé donc aujourd'hui par maître Saheb et maître Sadek نروح نزران تلميذ الساقيه زران يمحبس دونك دينا ذي قليعه ننزل الصح ils vont être entendus. داشوكان فوالا ونزرارا ورا يعدي ناس الخميس ورا يعدي ناس الحد ولا نزرينا راه بون على حسب بني دينا متر صاحب انك si c'est l'ordre alphabétique qui va être retenu donc il y aura donc Bouaziz parce que H Bib il y aura Amar Khouja il y aura Bécha. C'est l'ordre alphabétique. Il a Houssine Azem qui est out, non? Ah oui, absolument. Oui, tu as raison. Mais c'est plutôt Azem, oui, ده الصح هذا الحق. عزم بوازيد شبيب كذا أمام خوجة. أمام خوجة. Si c'est l'ordre alphabétique qui va être retenu. D'accord. Mais sinon, bon, on ne sait pas. Même les avocats, ils n'ont pas encore reçu notification par SMS ou par mail de ces auditions. Arthur, Arthur, Oulesh, Saoul Rassimet Rassoul, par exemple, le Zoubida Rassoul qui est constitué pour Hammo, moi je n'ai rien reçu pour le moment. Voilà. أطاهمكم أمشات تصمد أمي ذا سكي غاسن سلن شحال شهور هذا شو كيس كي شونجي أمي ذا سكي كي سون لي فاكتور ما تعرف كي لي زانديس شو لي فاكتور نيجان فغانا سنسلنا كي ثورة والله chaque dîner Rachida chaque dîner وقاعد يدسلن je ne suis pas dans le secret des dieux. داكور خاطر نزغا ذاك طه ايمانويل ماكرون يكتفن ثورا تسلويث لا كوميتي اوروبيان يساولاس يساولوا نجمع وكنا داك يساولاس يتبون ادي روح ادي مسلاي لا كوميتي اوروبيان هاث تسوق ديال الحريص ني قلنا اجرلان اثني جانا هاث قلنا كينا شونكي دي تدونا هذا سنسرحن ما لا فهم هكا مسالنا هكا هذا اشتاقي on l'espère
On espère. Mais en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux parce que ils se comportent pas seulement en dictateurs, ils se comportent en reboub. C'est comme des pharaons. Le pharaon, comment il se définit? C'est le dieu sur terre. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, il faut espérer que peut-être c'est la pression internationale et la pression aussi de la société, parce que quand bien même la répression est là, quand bien même il y a un climat de terreur, mais la société continue de résister. Continue. La preuve, c'est que on convoque 4 femmes. Arbas Lewin, une universitaire, de Mostaganem, elle est reconvoquée une seconde fois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société résiste. C'est peut-être ces pressions, il faut l'espérer. Bon, il faut dire aussi peut-être qu'il peut arriver au bon Dieu de revenir à la raison. تجملتي كنوي سورتو مغنا سنيك ساعة تبغس وقبل نشتكيك وانا كوكرو خاطر تكي كان تيفنات ولا قا سنتك شمي مدن كي كوكرو اين وين لحنا في تصاور كني قاوم دياز كنوي غتنقلك التيران vous occupez le champ médiatique vous dénoncer ما تشاطاسيك لنا هذا ما شغات تقون يسير غنزات ما الا ما الا كسوكو كون نكون يعني او نيفو لا دياسبورا اقلا نحبسها ما نهضر نزغد لامنيستي انترناسيونال ونا سوليسيتي ياك لي انستيتيوشن انترناسيونال مثل لونيو ميلتياد هذا لونسومبل دو تو نو زيفور الا فوا لا دياسبورا كينوير اي جنا هذا وكيك مسمى ضربو سي لو كا سي لي ديو سور تير سور لا تير الجيريان جان هذا وفاني منسن وما كيكون تيلي لا بريسيون سيا وتعطي لنا كي سينايت مقلا تحكيم من تاع يحكيم. Exactement. Nous fondons beaucoup d'espoir en nos diasporas, mais la diaspora, nos diasporas. Le Canada, Paris, etc. J'ai reçu tout à l'heure un texte de Marseille. Et je ne les connais pas, ces gens. Ils vont faire une grève de la faim. Des jeunes militants de Marseille, ils appellent à une grève de la faim. Comme ça, une quarantaine de personnes, ils ont décidé que ça soit 40, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé d'observer une grève de la faim en Marseille. داني جرزن دوطون بلوس سو انكيتي دنسا تيزعما ديوت دويت ما طولات اتانك مسال جيان الحسين لي زيليكسيون فرونسيز تند الحوت لي فيزمو يكومونس ا فير بانيك تن الدوسيين الجزائر يفرد نوفو دونك هي لا دياسبورا قبايل لا مازال نتوما تاع اكتيلينا دي فرنسا تجاهد مليح elle va saisir cette opportunité وكنا تفونسي فرنسا اما ملي كانديدا او بريزيدونسيال فرنسا وكنا تخمم الحريصه فو دافوكا الجزائريه هكا. Absolument, absolument. Il y a aussi une initiative à Rachid à Paris. Oui. Il y a un groupe comme ça d'Algériens, un comité comme ça qui travaille à la rédaction d'un rapport sur la question de la liberté des droits de l'homme, tant en Algérie, particulièrement en Kabylie. Donc, ce groupe compte organiser une conférence de presse le 22 février. Oui. Et puis, ce rapport, nous sommes en train d'élaborer, parce qu'il faut être sérieux quand on présente un document aux organisations internationales. Nous sommes en train de travailler un peu ensemble avec en collaboration sur un rapport qui va être remis aux organisations humanitaires, pourquoi pas à l'ONU, etc. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui fait que les choses s'accélèrent pour les dossiers des détenus. Mais il n'y a pas que ça, il faut dire aussi que le pouvoir n'a pas le choix. Nos gouvernants n'ont pas le choix. C'est le pouvoir qui est dans l'impasse. Ça n'est pas la société. Tout à fait. C'est le pouvoir qui est dans l'impasse. Ouais. Donc, à la limite, même égoïstement, s'il veut sauver sa peau,
eh ben, il a intérêt à aller aller vers un peu plus d'apaisement, parce que ce pays est menacé par la crise économique, par la crise sociale, et aussi par ce qui l'entoure à travers ses frontières. Et nos gouvernants n'ont pas le droit, de ne pas de rester comme ça insensibles à ces questions. Sinon, ce n'est pas que ça chute. C'est pas que la chute du pouvoir. Moi, je le souhaite de tout cœur. C'est l'effondrement du peu d'État que nous avons construit. Et c'est la déflagration. C'est la déflagration à la libyenne, au pire même, au pire. Ça va être pire. لو كان استرزق الحال مات ولد دي في تاقيم رشيد. الو وي تسلى كمل. تقصي تاقي اللي في تاقيم يديفوندي الحبسني العسكر نبريدها ولا شي سوق ليدويت ولا شي ça n'existe pas nulle part ailleurs. Mais quelqu'un des fuites d'une caserne militaire. Au-delà du fait que ça soit juste ou faux, authentifié ou pas, etc. Mais ça veut dire quoi? Il s'agit quand même de la pérennité d'une institution qui s'appelle l'institution militaire. Quel que soit ce qu'on peut penser des généraux qui sont à la tête de cette institution. Mais c'est la nôtre. Une telle institution va s'effondrer. Comment ça se fait comment on peut admettre qu'un ministre de la Justice, fasse plutôt dans l'injustice, dans l'illégalité? Ça ne peut pas continuer comme ça. Un magistrat qui juge par le téléphone, il attend des ordres. C'est pas un nomade. C'est pas comme ça. Pardon, je suis emporté un peu. Non, voilà. Non. فهم مليح شغل كاين. ثوغا نستغم كان الخميس كاين سيدي محمد تريبيونال داسنك مدوكال في واشولين وكادك يتحاربنا في زرفان ومذان ستوغ ثاعث يوكني اس ماسن سنك كاين محبسه كاين ماسن الخميس حتى داسن ستوغ يوكني ادفقدن الغيظ نسن يوكني ادفقدن ذاك اللي حاله كاين وزميرات تكمل كاين راك عطا. Absolument. J'appelle toutes les familles des détenus politiques. J'appelle tous les amis, tous les camarades à venir, à se joindre à nous. C'est très important en termes d'impact psychologique. Les détenus du fourgon cellulaire, سيلاوين سورتو صغاراتين ما يلواميش صغاراتي. صح الامباكت بسيكولوجيك اللي امبورطون يمحبسه كيما ولينا كيتنيض ياكل احباب في واشولين وسان دي مغناسن وتحسنا مس واحد سنين لانا تحسن باللي اقلا غايك 8 سن وما ادي سواس هذا كي ادي نقريه طيجك هكا طاهر ما بغا كان دنوض كريم سلاين نقول غير نوض non, mais Rachid par rapport à cette question, mais sinon, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup. تنبيرتك طاهر ما تكنوين كوميتي دي قيمني نار السياغه زدات موسن دي سلني ما ينوثنو كناويا قيمات ذي ثلويث